Umurutayira Bishop Mbusabadiko n'Obwansika muri Nsika Town Council Buhwejo District yashaba beyicuriza okwetantara ebikorwa birikubareka batarikweshariramu bakahenderera omukushisha. Aromuzugu yataho magara gawe naro muka yawe ebyentunguka byagereki omuzugo ubwo bamweta ekibi mumpurire banyankore imo barkwenda kukira ekibi omuntu nabaye atkwata n'umukazi we bagura kapiki bagura bakiba bahikaha ekibi kitahamu atandika amarwa arabanamu natahameizi nashenyenku yija sinzire tinye nyineka nanda kurya abishemo mwabana mwenda ngo makageitu gatunguke mureke tukore. Johnson Twinamjuni yagaruka yashaba beyicuriza okutamana mu kurwanisa obworo omu maka gabo. Tokwasa kurwa mu nda ya nyoko owargira umunda yanyina ine center ine koko ine kibanja yimuti mukono okaruko mu nda ya nyoko hoteli cyo kirota nahambiro hoteli cyo zoire. Abahamibwa basima mukama kandi baraganisa okutamburira mudina magara gabo gona. Kamari mwana wa ugu Sona magara kandi nchaza nguruna yawe chuba nza kumumpichiriza kandi zeleza kumwandiyo sare kusiro byona byoma Gasha kwa Juliet Charles mu Buhwejo.